Короче, достар, был прыщ мне надоел. Мына қызарып, мына көргенде мындай қорқыныш болып тұра. Мен аны хытырға болдым. Алдым, короче, не? Білмеймін. Хлорогексидин. Алдым, короче, хлорогексидин. Обрабатывать еттім. Соң алдым эне. Энені тоже обрабатывать еттім. Бұл никакой-то лайфхак түгел, за мной не повторять. Ярамай алай, хыткаларды хыттырға. Мен хытам. Блин, как же мне надоел прыщ-то. Бында келді специалист по прыщам. Аделина тоже одолевает прыщи. Аделина, что мне надо намазать? Пока не знаю, надо подумать. Аделина говорит, что мой прыщ еще не созрел. Вот Аделина. Да, и вообще их давить нельзя, не давите прыщи. Так, короче, достар, біз прыщмен разобрались Аделинамен. И когда хадыр будем разбираться с завтраком. Мына Аделина қырқа колбасаға будем жарить яичницу. Мына біздің көкейлері, бұл ауыл көкейлері. Аделина сказала, будет кушать яичницу. Да, Аделина? Все, включили. Сегодня завтрак будет рецепты от Аделины. Аделина, как ты яичницу жаришь? Давай рассказывай. Я обычно не особо ее ем. А что ты ешь по утрам? Я сыта своими убеждениями. Ишиттерме. Ол иртенсек ашай свои убеждения. Это как вообще понимать? Ну, это такой этот... Тебе масло. Фильм не смотрели? Нет. Ну, это из фильма такая фраза. Да. Угу. Давай, наливай масло. А что, весь процесс надо? Да. Аделина қорап тұрып ішеді. Самое интересное, что если бы не камера, меня бы не вообще даже к ней не подпустили бы. Короче, оқи филфакта, үшінші курста заочный отделениялар. Ішлей банкта, ашарға пішіре біле, яшай отдельно. Это что за сейчас анкета моя была? Егіттер, егіті жоқ. Твой аккаунт укажу? Нет. Аккаунтын указывать умеют, ярамайды. Короче, у нас сегодня на завтрак жареная колбаса. Самый полезный завтрак на земле, достар. Кисегіде плитаны юғайны вообще-то. Чигіне өкберге. Вот. Эдер кукей и Аделина üstüne hala сыр. Чё, столько сыра, да, надо? Сыра много не бывает. Да? Ничего себе. Ну точно немного будет? Да нормально. Да? Все сыр любят. Все же любят. Не знаю. А Зайка любит, я люблю. Сыра дофига. Аделина хиня. Твое творение. Азали хиня. Короче, бұл завтрак от Аделины. Хадыр ашат правит. Халдым кетчуп. Икмәккә һаланым кутарахна горчица. Потому что был слабенький гына горчица. Ашайгат яичница. Пицца. Там да. Аделина, пиво саханда была. Готовить умеешь. Стройканы барып қарап келем. И Альбертқа пояс апарып берем. Поясын ұмытып кеткен. Били ауырта. Представляете ме? Тышта қыш еткен. Все, менің таксим келді. Короче, мен Игленалағы үйге келіп еттім. Үйді көрдім де аптыраным. Шуды мен уже ышанмай башланым Альберттің сөздеріне, что бір айдан соң үй әзір болады деп. Қарағыз. Тамам да в том же состоянии. Бұл что за мусор бында? Даже гараждың крышаһы жоқ. Тәдрәләр жоқ, боқта жоқ. Зато, достар, крыльцо бар. Крыльцо заливать деп қойғандар. Мына единственный іштеп қойғандар крыльцо. Бұнда батыр қайрам екен бұл крыльцоға. Бұлай, не, қатқан шекелді. Ой-юх, едендер бар екен. О, входная группа бар екен. О, бұтын жерде едендер, уже түшегендер, достар. Қарақ біздің немінде зур туалет бола. Алла бір ха. Сәлем. Хамғыр. Алфер, сәлем. Demek hamam tedre kimegen что ли? Tedreler hamam kimegen? Tedreler 16'sına kadar bir sürü. Ya башики, мен уже без эдерика тихо, бunda даже tedreler de yok. Ничего себе. Оказывается, tedreler аларға очередь екен, очередь. Ана, несі қатып қойғандар. Tedrelerді. Бақыр Альберттің кроссовкалары тұра. Үйде Альберт жоқ, қайда болған білмеймін. Магазинға айтканды. Бана мужиктар ошында ашайдар, достар. Қарағыз, ана теге продуктовый корзин адеп менен. Бұл мына өстер алардың. Бұнда ана даже тора термостары, шайник и чашкалар, отырғыстар.
Мына ошы һыуықта, достар, мужиктар ашайдар. Представляете ма? Немендей һыуық дубак бында. Конечно, шунан һуң алардың билдәре ауырта. Бүтін тәндәре һыҙлай. Альфир ана вообще тоже весь һыҙлана. Альфир. Әйтейін. Ошайтып төшәбез, ошында обувтар сисәһең бында, короче, ошы тирәләр витражный тәҙрәләр була. И мына крыльцоға килеп сығам да, минең күршеләрем, һаумыһығыҙ, күршеләр, сәләм! Бөтәгеҙгә лә тип ҡысҡырам әйтмәнсәк. Алла бирһа, Алла бирһа, Алла бирһа. Сәләм! Мине көтәңме сәйсергә? Сәләм! Мине күршем уже көтә сәйсергә. Алдым пешелер. Хәҙер сәйсем. Мәтрүшкәләп сәйсеп отырам. Күршене төшөрүгә әпәттәки ярамай. Ҡарағыҙ нәмәндәй тәмлекәстәр, вәриньеләр и помидор. Ул нишәп сәйсергә помидор ҡуйғандыр, мин белмәйем. Күршем әйтте, потому что ул ныҡ тәмде ти. Беҙҙең машинала бар функция. Күт йылыта торған. Аделина, ты включила күт йылыт ҡыз? Йылымы? Тизен йылытмайын. Тиргенә йылытмаһа ла, уже йылы. Һин минеке ҡуйҙыңмы? Ҡара, бөтәһенә лә ҡуйған да, миңә күт йылытҡыс ҡуймағансың. Потому что сиңә ҡуйсаң, син сүндерә ҡушаһың 5 минутта. Короче, достар, беҙ китеп барабыҙ, беләһегеҙме ҡайҙа? Леруа Мерлинға киттек. Какой-то Альбертҡа алыр кәрәк люк. Что за люк? Какой-то чердачный люк алырға киттек, Леруа Мерлинға. Үҙем дә белмәйем, что за люк ул. Лестница һаман бергә һатыла ти. Шул хәҙер Леруа Мерлинға инән башы. Барғас, обязательно күрһәтермен мин һеҙгә шул люкты. Кемгә ҡыҙыҡ, конечно же. Миңә ҡыҙык, например, потому что мин аны үҙем күргәнем юҡ. Чердачный люк на американский манер эшләнгән. Тибет, Альберт? Кино. Доктор Алба! Біз Леруа Мерлинда алдық өз таптай бір тележка. Кіші келіп тұрып көп. Білхәгіл, наверное, потому что выходной. Хәдір әзірләбеттегі чердачный люк. И еще біз өдерге ламинат қарып кетеміз. Кіші көтетмей тұрам. Үйге салмайынсың. Қызық. Альберт әйтті, кішілерге пока что ламинатты көрһәтмей тұр. Атуға да қызық болмай көрһәтірге әтті. Достар, теге люктарды таптық. Бұна олалар. Оказывается, ана туралар лестница һаман бергә люк. Теге американский кинолардағы һымақ. Тартаһын да ошай еп менән, теге за веревочкой шап лестницаға килеп төшә. Шундаймы, Альберт? Белмәйем. Короче, хақтары 8,000, 10,000-га даже бар. Анау қап-қараһы железный 25,000. Бына достар, чердачный лестницаны алуын алдық та, Альберт аптырап қарап тора. Сомневаться итә был лестницаларда, потому что утеплять итеп булмайды. Альберт пока уйдағансы лестница турасында. Мин алдым нимәкә әле? Ул нимә әле? Белем, бу нимә һуң әле? Белем. Ай, ёржик. Ла-ла-ла-ла-ла. Ёржик алдым мин үҙемә. Үҙемә тип беҙгә инде. Ошо ёржик Леруа Мерлинда 60 сәһең ура тора. Мен аны постоянно алам да алмаштырам. И шунан һуң еще беләгеҙ нимә алдым? Алдым еще мына антиналет душевой кабинаны таҙартырға. Белмәйем, һәйбәтме, юҡмы, тестировать иткәс һөйләр менән торала. И еще алдым, беләгеҙме, нимәкәй? Еще алдым ошондай ящик. Был ящик удобный. Всякие әйберҙәр ташырға. Потому что скоро бит переезд. Мин айдап ящиктар йыям. Был ящик тора 3 ердә 20 сум. Достар, Альберт лестница алырға передумал. Сомневаться итте. Потому что немесе алмаҫҡа булдым, әйтән. Аның утеплениесы. Аның утеплениеһы юҡ ти. И утеплять тип булмай. Крышанан һыуыҡ килергә мөмкин. Так что, достар, беҙ, короче, алдыҡ шул коробка, очиститель для душевой кабины, ёржик и ҡайтып китәбеҙ. Шуның өсөн килдек. Шулай килеп сыға инде, шуның өсөн генә килдек. Ёлкалар сығарғандар, игрушкалар сығарғандар, ҡарағыҙ. Дед Мороздарды сығарып қойғандар. Уже яңы йылға әҙерлек бара. Вовсю. Оказывается, яңы йыл етеп килә икән дә. Мен даже белмәгәнем дә, прикиньте.
видели? У вас даже нету 13-го айфона. У нас нет. У тебя только такой. Қайда Айгүл? Потому что Альберт Евнай самый крутой Евнай. Әйе. Айгуль мында? Эргамда? Айгүл, ты что, не хочешь смотреть мой 13-й айфон, что ли? Айгуль! Айгуль не хочет смотреть. Айгуль, что ты не хочешь смотреть мой 13-й айфон, Иняң башы? Говорит, нет, я не могу на это смотреть. Қалдар несек? Яхшы. О, банда целое семейство. Я вас снимаю вообще-то. Привет всем. Хағымды қызды, скоро келіп етеміз. Да, у вас большая семья. Скоро мы приедем, ждите нас. Мен тоже қасықтым наконец-то прогулкаға. Только менің мән бірау асықмайым жері. Бүтәхін әлі етірсек үшке. Қазір, может быть, көршім сығыр. Аниса! Че? Завтра на работу? Нет. А меня не на работу. Наконец-то бір көршім келіп сықты. Қазір хотя бы көршім білін әдірек үйіріп аламыз. Погуляем, урыс. Ну, короче, башқұртса насар хедеші. Өзі башқұрт, вообще-то. Әйе, деп айта біле, жоқ деп айта біле. И все.